Sure. Kama simthandile abamthanda bambiza ngayo simthandile wafethu. Come on, I hope you're okay. Just like the video, man. I know you're gonna like this video. Just do it right now. Please don't skip the ads, guys. When you afford a kota SB, young solo still affording one. No, you know, because you can't like this video, man. For more, you know. Today, I'm going one. Put you put gas so dollar. Put you put gas so dollar. You don't get it yet, do you? Instead of introducing and welcome to the Kota date. Just the chillers, it's a Kota with the date. You understand? No homo though. I'm with. Okay, bafethu, this is a boko komaranana. I say pants. Okay, bafethu, this is a boko komaranana manje. Small is. Take it easy, dog. Ang solo ma chips. Solo ma chips, ma chips. Ang solo. Ma chips amnandi angazangenzana azi. Bebele ma chips. Komorana ina manje small matters mathatha amanyana. 442 formation, my man is in lifestyle. I'm a salutation. Yemani sex man angazi nokuthi angithola ngibona. Bo-ondo kamaphondo bosingana ngqondo bafuna bani ubutika sodo ke mina ngizwana nabantwana aba right aba ready aba relevant aba delight bashota nje ngespirit babe bright my man. Manika. Asiqale la. Bese ya fair ungakhohlwa. Le intro yakhe isuka va. Imini ukuthini intro yakho? Not small matata. What do you mean? Uyinkinga encane ma. Kamalanga igama isuka va intro yakho. Yabona ne introduction yami nemngana mangitshela manga. Senze somngana. Le intro le ukuthi manje yabona le 442 formation. Yeah. Yaza ngelinye uGotman la lasekasi bathi uxolani simbiza ngoX. Mega sibonisa kanjalo nabangani bami back then 2019 442 formation angithola maybe team yakhe mayiwinile or mega holile so manje mina emajideni wami yimo ithandile le yanto leya ukuya nokuya ngayibuilda abantu bangitshela ukuthi wena boyazi boy mongavula iTikTok ungaba kanje na kanje shout out umngani wami bafethu yakuzini angithola yakuzini uye lo wangenza ukuthi ngibe ne TikTok page angitshela ukuthi lento le yangifanele so yangithola le ema 442 formation iyakara suka ngala ku Grootman uX uba so wayithatha mina noyenze ngayithatha ngayifaka iBice ismall matters mathatha amanyana ngaya yenye intwana yaseKasilam umumo ngoba uyabona ukuthi mina ngile ntwana le ezwana neinkinga la kunenkinga khona like ngikhona okay fair mebade ni igama lama lisali yonke into embi yabona into enothathani phakathi ulqara yathi ngithi mathatha amanyana ngifuna ukujumpisa ukuthi mathatha amaholo bazobona ukuthi ngiyayipromote lento engiyenzayo asibuyele kana ke mfethu ubani igama lakho yo straight name ubani igama yo ayabona leyo guys ayikabi bakhona bangaziyo laba baphile nami nalabo bangene nami isikolo yibo abazonikomentela ukuthi ubani igama lami mina hayi ngosmall matters mathatha amanyana more dealing ukuthi mathatha fela ongangithande uye lapha ngenzela wena okay small matata okay since igama okay ukhulele kahle so okay asikangifaka igama lakho sichazele usmall matata ubani but not your real name angizofuna ucabe igama lakho ubani usmall matata udume ngani wenzani la ikasa bakugcola ngani okay small matata character small matata uthi nje character nya ayiki role angakwazi ukuyidlala yeah yokuba iphara yokuba inyawupe yokuba itsotsi yokuba isitabane mara into engakutshela yona small matata umuntu ophaphayo khuluma kakhulu yabona la yeah nguvulela ama weekend ngisaba ukutshela umuntu okuyiyo angeke ngithi angihlebi mara nginokuhleba ngoba mengakutshela straight ngakubabela nokushisa sometimes hey ngakubabela mengikutshela phela umlomo wami mfethi rubbish phela yeah ngifuna sibele kana because I feel like we outering ivari ngithola awuyena umshito by face hayi mina ubusangibhaye nesikelema ngisibhaye mara yabona into engizokutshela yona angeke ngiskima umuntu ongana plan orongana mali ubone ukuthi anginamali ufuna ukungiskima sihlupheke sonke size siyofa kanjani okay but I think lighting elanga yasikhabani but it's okay. All right, small.
ngifuna sibe record noma ngifuna ukuthi siphatha yonke indawo in the same time yabo uthi ukhuleka yi-Alex or ukhulele kwenye inkaso or umfana si-Alex from the start or ukhulele emakhaya mina from ngizalwa till namhlanje ngihleli nawe la Alexandra Josie Maboneng to be the twice bana badibothosa diboni wasala uthi wakhaya ekhayeni uyini umZulu umXhosa iPedi mina ngumXhosa waseGauteng ngikhulele emakhaya wama-Eastern Cape Lady Free kwamaqhasho mara siXhosa ngisithanda ngithi ningamagqwegha okay but ukhulele kayini injengayala that is why introduction yami sethi Gomora 99 namanje sengenzela ukuthi from Sprite Valley Soweto Tembisa Free State bacava ukuthi lentwana le ibuye emagundwaneni ibuye emagundwaneni afere mngana no cap no cap at all no cap at all yeah fere ndayikasi bakwazi ngani mina asesithi angithi ndayikasi asesithi obese kasi yakho udume ngalo ndlela udume ngayo but Alexander wena okay umuntu othi uyakwazi yabona into engayisho wonke umuntu uneside lakhe lokungazi lo angathi small intwana esiphaphelayo sharp and stuff into sokunomunye small menginaye ngiyajabula onama jokes and stuff kunabanye abazi ukuthi small like content creator esinini abokhagiso mkhulisi aboyakuzini yangithola like baningi abonjepa abo double dolly yangithola bonke baphethe bonke yeah ngeke ngithi izinja zami because of yabazi abantu kuma comment uyaclaima sharp so ngathi izinja zami because of sihlanganiswa ukuthi sifuna ukuvusa igasi lethu sonke semthatha but bona izinja zami hayi lozo zinja zami nje abantu bacabanga ngakhona no izinja zakho but inekhulu engeke yes mina nginabangani abaningi mngani wami abantu nabangani abaningi ushumini wazi abantu abaningi yes so nyamangala abantu bathi ngi-celebrate I'm not a celebrating ngiphophula ngiyaziwa ngumuntu wabantu ngithanda abantu and ang-undermine ukuthi ubani ini kanjani uye la as long anothando shout out to you Gomora 99 namanje bafethu nakubuthi impilo whoever ongiphakamisetsang ongifatelang shout out bafethu shout out bafethu shout out small matata fair ngifuna sisi because of I feel like sibamba yonke indawo yeah mfethu ngitshele nokubuza lo mbuzo ba nokubuza lo mbuzo manje ba yini crazy thing okwayenza life in wabo like that was crazy but let's zara into embo wayenza since uthi wena vele yonke into wrong ukuhleza ukhona nongasitshela istory nje kuba into embi yakenzeka wasinda kuyo ongacabanga ngingathuna kani rape bangakhuzela rape angithi labatwana laba kunento ababiza digital rape kunomntwana nomzimba engathuna 18 kanti una 14 wena mombona umbone ngathi cherry Alex bagcwele abantwana abanje laba abafake ama age wabo ne baningi like so bafake ama age rough and yabona obuningi mina ngaseptile esi out ngoba mina ngighetto angisi cheese boy or super lela bacabanga wara and stuff mina ngighetto ngihlezi ngighetto whatever ngikhulumayo ephuma estradeni I'm the nigga from the streets ngicala amanika wamahasla ama-cheese boy akusiza into zami abomama ikhenai hayi so do you think like us bakhona abomama ikhenai babhaya or lamajita cause sikakhulu amajita abekase zara abapheli baneyimoto banegcoka smart baneyimoto mara baningeza makubo so labafana bagqiva lama Porsche lo bagqiva lama Avance bagqiva lento yabona laba bama Porsche ilaba bale ema estate kuphi siba compare nalaba balaba first time bayaforce laba imoto kababakhoma bakhe makasemsebenzini so labafana bama 7 seat abafaka vele bayaforce abasebenza imoto zakibo abangikuthi ama credit score ukuphapha after 10 years zobasubela yabana ne babaleka bayibuy cash laba bamafa refu abanye bafela amazali bathola ama 7 seater so ngithola mara otherwise abasithusa siyabezwa vela ngitobe yasinkulumo estradeni ziningi inkulumo
So vele ngaboswa noba toboshwele rape uzizimosha SPV la kumele yabona so mina wena wasinda kanjani le ndaba ke-rape ma-comment ma-hater whatever nikhuluma ngami mina kunandaba ezilonga ngiphila into engiyibongayo leyo everyday mengivuka shout out to that leyo ukuthi small wera wena ukasino we kuthiba wena ukasino we kusungambela amasangoma ubona ifuture yami mina ngingayazi bloody swine ara siyeke like asibasipanisa lezi lemimoli yemipi ne bayathakathana kayika samagwele hayi la ekasiphele everywhere afet so mina ngifuna sibuyela kule nto because kunengcoso ekafika yathi abantwana base-Alex amana-ora so bengifuna ukubuza out yase-Alex because wona I feel like usestradini vele uyayiqavi life yase-Alex yabona bengicabanga abantu engingababiza I was like no small uye umjito osestradini umuntu ocavi i-Alex khona abantu abathi bablome i-Alex but abayicavi but I feel like wona wazi yonke into isikakhulu ama-move ubani wrong ubani right ubona out ungayiskini ngiyayazi mara ngiyazi okay yangithola so tshela mina yabona uthayini mami ne uright wrong akumelanga ikhulume nge-self confidence leya yokuthi manje A up to Z yabona mina uthi abantwana bana-ora yiphi iphatarong ngayo yokuthi abotshere base-Alexandra bana-ora why i-Alexandra kuphela kanti amantombazana wama-Paris Beach ase-Alex kuphela no so awapho mina emakhosi ngicabanga uba abantwana bakhona everywhere akunatsotsi engadlelwa nasepitori zikhona ikhebereshi Soweto sikhona Alex sikhona yangithola but mina esayidini lami yabona isikhebereshi umuntu olale naye ngakuzobe umntwana abathi ngesikhebereshi ngalalanga naye so nina amajida yini nisimoshela ama relationship lo mntwana lona eyisifebe enini wawujudge past into ekhawathi past mina past anginandaba nayo into engikhala ngayo body count past anginandaba nayo into engikhala ngayo body count cabanga sedlula 5 uyigoldiga wena so do you think apha Alex isikakhulu amantombazana khona ayifake life nasebefika kule ndawo eziphezulu maybe sentini everywhere namanje mebangadipati kuphi angambona agcoke ezinye impahla ongathembi nokuthi uye lo hlala emkhukhwini nalabafana nalabafana ikathulo zama 10,000 marufuna isinkwa kumamakhe and isikakhulu Alex abafana abaningi bagcoka le impahla ebizayo vela ama-Rose Mode hayi Rose Mode ayito emibhoco bagcoka ama-replay ama-hyperflex akithi ba-inspirwa ikuthumelela se-Alex ubani lo manje bathi ikuthumelela se-Alex Liwane ubani ubaba wabantwana wamasupha ubani phela lo Khotso Royal uKhotso Royal vele uyiphethe nokuhlunga lempahla yabona empahleni ilasi kubo bonke labafana ngoba bagcoka ubusupha mina ubusupheni uboya ngimgcwali mara uyamcaba yena umcaba uthunane life vele Khotso yabona all I can say mina ngisumuntu okukhuluma ngendaba zabantu mara uKhotso umuntu oneplan uyahlanganisa mara lento le abantu abacabanga ukuthi uyiyo ubonile na ku TikTok upostile gore modimo kopa umfetshelete batho banagana gore ke na le yona akana le le abantu abacabanga ukuthi unayo yes uyamoshala intwana zise-Waterfall intwana zise-Sun City kuyotshontsha ukuthi bothenga amamalete but yena uKhotso ngoba phela yena uyasebenza uKhotso uqashwe va ngoba phela ngi-understand how come yena athola imali engaka unamaplan and le ntwana nazo zizama ukuthuna le plan ekaKhotso or zona zithula ngendawo ziba wrong yena so cheese boy because angamcabi awuthi yami uthi ngahlala naye one day yes self-made cheese boy okay so umjito ngathi uyashisa la ikasi vele ngokushisa uyiKhotso out of respect mina ngeke ngithi uyashisa usisela le ntwana zamasupha mina ngisiyisupha yena ngimkhulumi kabi uyazi ngokunje am from eBilidini uyazi uKhotso Ntshaka marayi anginokukhula nje angeke ngithi hayi uKhotso inayi hayi umphakamise ngalendlela ubuyamgcwala umgcwali but angimgcwali ngiyamphakamisela because of like 85% yabafana abaningi Alexandra Shema ubamushile babulele so do you think uyakhona ukujola kayekasi without mali yakhona because I was talking to one of my friends I was like poison I don't think uthando sikakhulu sa exist ngaleyo ndlela so ngifuna ukubuza wena do you think apha Alexandra do you think uyakhona ukujola without mali
Ngiyabuza nje uyakhona uJohnny Alexander without imali. Abana komtita ne angasikhulumela athi ya wara mara mento ngizokutshela yona kunawo thenga dlelo ya imele yakhe ngakuthanda unganamali mara kunomuntu okusizayo into engayisho angazifa ungizwa Ngiyakuzwa ngikulalele mngana uba uyakhona wena ucabanga ubune intombi kanona. Uzoqhina ngani ngiya love you uzenza inzipho ngiya love you Lo manje umsendela yona. uzophuma uma out ngiya love you mele ube out akusimust ukuthi ubheje but Uzochela nga. Uzibamba njengequeen angithi umqalile umbona ayi1 wamlanda wamshela azihlalele Respectful ngiyakuzwa mngana ngiyakuzwa. manje the problem is labantwana abademand imali Oh. thina singamahasla Mawuthi uyahasla kanjani like I understand because of I'm a hustler too ngithola ngalendlela engenza ngayo ngiyahasla. Wonke umuntu everybody is a hustler asasile ngendlela ezifanayo ezifanayo yenzwa so ngifuna understand wena ngendlela asitha ngayo because of mina ngichaza ngendlela engasila ngayo hustler into so engakutshela yona ihlune conclusion umfana sesitradeni hlanganisa la kuhlangana khona concentrate sengiyenza ngoba isegazini yeah hlangana sakhona understand ke mngana ngisho nabantu phela manje phela usirengela isikasi no and abanye ngisho kayi abas understand isikasi ngithola ngoba uhlanganisa la uhlangana sakhona uhlanganisa ba kulaba abaziyo nyazi kulaba abangazi ni investigate case closed mara ngisho nami kubobheka icala nithi mina ngitshontshe imoto namanga nizoboshwa for ukuthi nikhuluma manga mara ngiyasla into kumele ngiyazi yabona kule rhyme yami ye442 formation into kumele niyazi ngisipana ngeSprick and Frostan indoda esikhulumelayo phela okuninga manga alala ke hololo 69 wrong right Tsotsini gebongeni maphalala thank you Majobela ningasibona sinemali nicabanga ukuthi manje siyatshontsha sonke or singama drug dealer or singama froster futhi khona like because of what if isihlala nabo esimahashule nabo Paul Mashatile ningazi shit anasi shayela phansi kune page khona la Alex okuthiwa Alex what you know kunama video ngobonile ka rapho milo amajidela lama outlaw uyawacava kunamaye ngwacavayo but did you know baba tshona land or maybe bephila le life ka Royal ba end up nabo bafuna ukuphila nje ka Royal so yeah bonke bafuna ukufana no Royal abafana abaningi angithi babonile ukuthi mogcoke hydraulics akunamiri ongeke uyithola ngithi labantwana bayalamba bayalamba yeah most abantwana abaningi ngiyambona ngesikipa not for small boys akusesakhe kwendoda yakhe orimbolekile izimanthlek abanye basithenge sithengiwa yilabo nalabo hayi bonke phela abanye siyabazi background yabo ngeke azothenga iskipa 1.8 ngabuhlala emkhukhweni beside ukuhlala emkhukhweni nanoma ku 4 room marusukela ucela kumakhi hatseke awusithusa nangiyakuza mngana but I feel like Alex the way life yethu ngakhona sekule mpela uba lot of people they faking lifestyle yabo many people that's why mina ngintshela abahlali ukuthi mina angisi influencer I'm a content creator mina ngijabulisa abantu ngifuna ukuthi nebangibona abajabule ungafuna ukufana nami mina ngiyinkinga bheka ngihlanya eliseta ialarm la ka6 ngilokho ngumahlalela ngathatha ama chance you killing me so ngifuna ukutshela asifa we% mawuthi maybe abantu abaningi nongayifaka uma percent so kuba how many percent kwi Alex bayingapha abantu nocabanga ukuba la Alex ba fix lifestyle yabo bay fake lifestyle yabo nje ipercent yabo sorry nemaran baningi nani niyazi enkinga nje ukuthi ngiyanifrostana yabona mara ngeke nginikhipha amagama mara nazazi enungayetheki ngiyanazi nina abanye comment umuntu wasesowethu wasedeep blue wasedeep sleuth wakuphi kuphi angikhuluma ngawa ngikwazi khuluma ngento yaziyo la bala ya Alex mara ukuthi ngeke ngibiza amagama wabo ipercent bayingapha abantu abafika lifestyle bay 10% 20% 100% if ngifuna ni-comment amasimba 85% 85 by fake mengingafuni ni-comment amasimba thinga inizwele 35
Anina nix bafana bam. Angala ngina nix ningakhomena nite wena. Phinde impahla e1 wara ini wena ugcoka impahla esidurayo mara uyasave ngama 10 rand every day. Angiyangimangazi ba how come bagcoke amagushi ngapha bahlala nabo mamabo. Iyangimangazi lento am stress nami iyangithusa lokuqeda ngitshela ukuthi ba most yabantu le Alex bahlala nabazali ngapha bagcoka amagushi. Iyangimangaza leyo. Angithi babiza labo meri basema Windhoek kuphi laba bangene elungwini. Bebaqeda babatshontshela ama iPhone. So labantu abasema Windhoek basema bayazi lento engikhuluma ngayo. batshontshelwa amafoni abafika la Alex. That's why baningi abatshontshelwa amafoni. Babhaya. Bafethu yangimangaza mina lento enzala. Yonke lento enzeka la Alex utshontshwa amafoni abantu bafake ama lifestyle benza yonke into la. Sonto yamanje. Sonto yamanje. Sonto yamanje. Banama bayazi. Angeke ngirasi. Make I know. So na small matata after sibuyele kuwe njani because angifuni besifika ngento ebhaya ngabanye abantu yangithola sibuyele kuwe mnganami yanithola. Usmall matata abantu bamazi njengale out ku TikTok eringelayo. Yebona ikhulumelayo. Mara ngicalanga ku TikTok bafana bami. Dala ngikhona. Yes. Dala ngiphapha. So ngisho abantu nje ababukele kayimi bababona TikTok abathindi bakuboneka ra abanye bebayaqhafa around like Alex phela bayakwazi ngithola. So ngifuna ukubuza something uSmall Matata wena mangayichaza ngendlela yakho ba wena ubani ungathanda abantu bakwazi kanjani? Mina guys ngicela ningibone njengomuntu osharp. The way ngibona ngakhona TikTok ningacabanga ukuthi ngiyicelebrity inini. Lo energy leyo nibona ku TikTok ngizoniphana noma ningibona. Ngithanda umuntu ongilanda ngerespect ngoba nami ngine respect. And ngichomela umuntu angizibona ngizitshela. Whoever umuntu kimi uyafana. Moy fan kimi si fan uyifamily. Shout out ngoba yini ningikhuthazile ukuthi ngingapheli amandla. Yeah, ngifuna ukubuyela kayiphi because of Alex ugcwala ama content creator amabhaya yabo and into ekuhlunga sesipanisana. So ngifuna ukubona wena how do you feel about that and do you think ama content creators Alex ayitshela ngendlela yabo nabo or abafuna ukusipanisana nabanye abantu? Kunabayitshelayo kunabanye vele uyasaba ukuya la kubo. Angithi nalento abayibiza pride. Yeah. But if bayachomela abantu bakhona bekezela ntwana yami ube uwe wenza into yakho. Yeah, because nami ngifuna usipana nabantu but I feel like abantu bayangichomela yangithola so. Yeah, bayeke yenza into yakho yenze nalabo bayenzayo. Bangathi manje mase big khona abafuna no. Sebenze kanjalo. Sebenze kanjalo. So notholakala va abantu bafuna ukuthola ukuthi uwenzani no ikazi wenzani like us no abantu bafuna ukuthola abantu bafuna ukusupporta bafuna ukubonisa uthando kwakutholakala va wena. Mina mangifuna nje WhatsApp, TikTok, Facebook. WhatsApp awubaningi number yakho WhatsApp. 081 092 6282. Anything ufuna ngipromote event yakho local brand ufuna ngize ngizoba MC whatever ufuna start content whatever bafethu mina ngikhona angichoma am available ngawari asikhathi sonke futhi anytime ngasikhathi sonke bafethu la uzongaapproach kahle ungangaapproach ngathi manje ngoba uzibona ngathi ubig kunami no sebenzi kanjalo. So ngifuna ukubuza something else with Small Matata. So na since uthi asol super yini wena like azi khona ama super khona ama nigga khona ama pantsula khona ama rapper khona ama abafethu umketho ngi-Kingpin ngilwa ne-ting zase-Santini abo-Quentin bafuna abani i-Kingpin get so fabulous every time. So ngifuna understand something uthi ugetho. Do you think khona out there ekuhlungu ukudlula wena ngoba ugetho kayi Alex maybe isho yona bayazini mina ngiyakufila nje yami ukuhlungu udlula mina abhaya amagetho mara ngeke mara the way mina ngitshela ngakhona ngindoda esicolayo ngivuma ukuthi ngindoda yangihlula case closed ukuthi manje isikhathi sakhe siyesesama sizobona phela ngiyabekezela uNkulunkulu usithanda sonke ayo bhitiri sikatote ketsa bhitiri le botoro yo wawungaqala i-rap I feel like wakwa rap wacula phambili no uyawushaya music or awushaya because I feel like unama rhymes ne flow na yonke into ngathi nginama flow yabona mina bafethu umuntu engimgcolayo Khuzu Khelo yebo bathi kambani leyantwana bafethu share respect leyantwana respect hayi
Ngicabanga kumele ngiyi-check, kumele ngiyi-check. Bheka, you know why? Yazi why ngigcwalise, yazi ngigcwala le yantwana. Ine-self confidence. Mina ngithanda umuntu osithembayo one-self confidence. Hayi ukuthi ubani ini as long now uzazi ukuthi ublind. Ungawuza ngabantu, abantu bahlezi bekhuluma. Okay, I feel it. So thina like us wokuhlungu vele ngoba ublind akuba ayikabi akuba uyayitshela or something flop nje uyibona ugcwale enye out. Hayi angigcwale enye out. Mara babhama uthi apply. Bla abhaya ne. Mara ukuthi ugcwale enye out uzoba ubaba onjani mokhula. I feel Uthi ngiyamgcwala umfoka Spear. Kanjani. Ukubona sicabangele. So Masakho. nganama ukachaza uba yini ufuna bakufollow bakubone kutholakala kuphi ufuna kanjani ubloma kava yantona into enjalo bakuthola kuphi abantu bekufuna. Okay. Mina ngilale 9. Ngihlala between 5 and 6 eJombrand emaplankeni car wash. Phela lezinja zami abomthizozo, Happiness, abo King ngiphethe abo G. Ngiphethe abo Mjakwero, ngiphethe abo Pastor. Ngiphethe izinja zami zase 8 ngiphethe abo Mihle, ngiphethe abo Pheza, ngiphethe abo Mnene, ngiphethe abo Spobo, ngiphethe abo Sithibo. Ngiphethe izinja zami zase 4. Abo Dover, ngiphethe abo X ongasolveki. X ohlula inkinga abantwana besikolo. Like abafethe izinja zami isibhanga, ngiphethe abo Msiyandana, ngiphethe abo Sesigalagala, ngiphethe abo Mjivi Job, ngiphethe abo Yakzini, ngiphethe abo Skanda bamithi ababhaya. Mara mina mongifuna straight ngithola between 5 and 6 emaplankeni car wash. So ngithola lapho. Mongifuna serious ku TikTok, Small Matters 923. Kimathata fela, I'm always dealing with Mathata. Into igama lakho ngichazanga yazo. Ngothi ngidila ngamathatha ngifuna understand awaphi lamathatha owachazayo kuba ngidila kamathatha. Yonke into wrong. Yonke into enzeka le Alex wrong with that. Hayi Alex phela bazocala la ngijontsha ama Uber or ngenza. Oh bajontsha ama Uber la. Hayi baningi obvious. Baye bahlala like baningi obvious. Utsotsi buningi obvious. Utsotsi buningi. Sekasa. So ngizobeka it was wrong. Bacabanga nami ngenza lozo zinto. Mangala sebangilanda kusasa career yami yaphela. Phela khona libaloyi. Ndula libalo re tshega libona ene tsoke tsiba ngayo motho o ratang modimo je ka Satan. Okay, that's it. That's it, Baba Fit. If you like the video, you can share, like, subscribe. I think sicedile nomngana. I mean, last amagama okugcina ofuna watch last words you would like to say to people, then we close, you know. If ngifuna ngevalelo yona ngitsango or nginivalelo yona ngeSmall Matters. Ngitsango siyophanda size sipophe asiphele moya asinge inkulumo zabantu ngeSmall Matters. Mina ngisotsha ngiqhawe ngindoda ezithembayo qwala iprogram ongangithanda we lapho ongithandayo. Shout out phele moya uNkulunkulu sithanda sonke ivale she so kutshela mina ekusema Fit love you Popeye bafika cha your side. Don't look at that social media all day and see what niggas got and just start losing your mind. Niggas grinding for this shit.